Uba Latiplang Kharkongor udah nomi kemat pajba ke Nongthymmai constituency shat district council uba lami kemat ikini ke constituency la bun snem ula Khlad no hanin ke janmet ha civil hospital Shillong namar ke Jingpang Jingpang ha kemet jong. Uba Latiplang Kharkongor ula mi kemat ningkong ya ke Nongthymmai constituency nadu snem aharjar sau bat ter nadu de snem kipajba ke Nongthymmai constituency kidang ibit bet ya uban pa shat district council kum nong kemat jongki la sau sin kenti hadu mentah. Bat uye bitang banlong UMDC ke Nongthymmai tat hadu besngi ke bau Khlad na keneng pertai. Kum gijing burom ya uneu nong yalam uba penia cing sim hanin kemit ulapan menashuti siteng sengi ha district council mentak sengi. On pedep ya ke jing leniam ke bak hadu ya uneu nong yalam la syai ke sengi. Deal.
sini kiwan ini forest fire. Kiwan kian juga suku. Kiwan kian kerja sih. Ya kalau susu lain, lalu dia sahaja dia harus. Baik pada orang bilang ini konsus. Bagian ini betul-betul menjadi Hatu pila sngewbha ka jingstat ke bapio na school ne pidang smodon kam ban tip khambha shishu ya ka kor computer one ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim Nongpoh mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip khambnia shishu phun hau number pra line nyo ar nyo sau ar ndreu nyo lane iwe line ar not sau pra san sau wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top. Pidon
kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru yue ar nyau lai